Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nakabanta banyo iki jaka ring film kiba itenan kapuran ke bahakmat jong ka film Dhaka Escape kasamla Nadia Maris Imle nang ta ukting shop bahakmat uyarap biam bat ukting shop senran usil jerang marang hakini kisngi balada kilahiyar syasor Guwahati jong ke Jala Asam ban liwat jaka nakabanta ban sedang ring dorno yakani ka film kajing liwat jaka syasor Guwahati kadai hadin balapan bana ya ke kerteng jong kasamla Nadia Maris Imle kabadai ke nong job ya ke Miss Queen of the Universe pageant kebala long hapua South Africa kebala syajit menta kum kepuran bahakmat hakani ke film Dhaka Escape ya ke kana jong ni ke film lasot halor ke jingsha le ben jong kisamla kenthei jong kani ke Jala North East India ya kani ke film on saring dorro hakanong ba Kolkata bat chadu shanong ba Dhaka jong kari Bangladesh ya ke film kasi kebala ai kerteng Dhaka Escape on penmi da ke kenhon Chwas Imle Film Production bat on penbet penbiang do ba ban lengba Hadin mengalak dep syajit ku mumin aktor hakini film Dhaka Escape te mentangi lawan hang ne hanong ba Guwahati ban late survey ki jaka ban shooting ni film te kan no ngas ngokumen nagliang jonga no mentagi film kasi namar mentagi la sedang kiu long kila sedang man late shoot kum sini sha Guwahati bat hapok not isi bro kawai kam tam hakini film Dhaka Escape kan no ngas ngokumen ne namar ba ngin late shooting shuduk bang laru bat hapok Dhaka te nang tapat hakol kata nagliang jonga ngakuak ban kentui pek ba bakin nang yai Christian mo namar long pila Christian yenga haka pengop nagajing Christian jong pingal yo lan ban ak sahaga ni film Dhaka Escape ya gesin kong long sin perkhat nga don himo kata ka jing singoting tamba Henry nga hagajing perkhat jong ngabat ndai ban ne bej hagajo ngide ban don kata progress ban kiu nagliang jonga ngakuak ban long ban yo kata kejing Christian lagi peradok prasnam long kamtam ki khasi kiba wat kiba sa hapok kejing Jala jong iru bat kiba sa shkiwe kejikaru kum subuk kum Guwahati hakal kata bat hagiwe baro ru ban ayengi kita kejing Christian kenang bangin kiu ningkong ya nak kaliang jonga ngai kublai yai producer by director jong kani ka film Dhaka Escape kibla ai kilai I kata ka sab jonga ma bat kumju kila ayenga ni kalat malong kum ipuran jong kani ka film Dhaka Escape te mentang iwan ban survey shani ka jaka hani po Guwahati mdi tang hakani ka jaka mdi kumju sa Kolkata bat sa Bangladesh chakaru ngin bat ak kani ka film bat ngaso komen ru kumju namar ba ngayo ak bat I tun shop yarab biam ibalong iwei tun shop iba paunam ha te nakaliang jongahi ngada perkhat ngamda dan shu kata ka jingtiang mo nama banga da wan tenghi sabat kamdi kita bar di siningkong dari tang ba long hakani ka film te kadika sin baningkong jonga te kata ka shonga pi kumnu pi yat pieng te ngakermen ba kanyat ba baro ningkong ya ngapani ka jing Christian mo nagi para khasi lojong bat kumjo nagi pajba ki basa ka Jala Asam te bat kumjo ki basa shawi ki jaka ki Bangladesh ani kinu ki jalari bat kumjo namar ba ngidan kam sisa kata ka jing Christian jong pi krem ka jing Christian jong pi ngam tharai bangin laban poi sakrang ningkong nga su komen bang asajit kum supporting actor hakani ka film Dhaka Escape tengah kersanya ke pet paru pa ki bahasa ki ba nam Meghalaya kamtam ki khasi Garo jongi na Meghalaya na Assam na kabe baro North East ba kin kersan lem ya kan ka film nang ban ngi kiu saprang